with the federal government that you spent years calling war criminals. You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations, or have you walked them back now that you work with? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. Did Abiy Ahmed carry out a genocide? I will tell you this as a lawyer. Yeah. I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer. You were not a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? I was a lawyer, and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. So was it a genocide or not? I believe genocide has been committed in Tigray. By Abiy Ahmed? Well, I have to be responsible for my words now. So you weren't responsible and before? I am ready to stand by my position that genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes, but you're not willing to say he did the genocide? Yes. It was a genocide that just happened by itself? No, there were so many actors involved. Okay. So what I'm saying is... Was he one of them? Well, the war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. So he led the genocide? I mean, we don't have to be that specific. We do. He led the war. That's why we invited you here, to find out your views. He led the war. He led the war. So I will give him the opportunity to defend himself in public, in court. Okay. What I'm saying is all kinds of crimes. You mentioned... Crimes, ethnic cleansing, genocide were committed. As a matter of fact, he was a very close friend even before he got elected. So, but who was what he said... Abiy was my close friend. You hated him. You said he was a genocidal warmonger, imperialist. ተመልካቾች እዚህ ላይ ዝም ብዬ ነው እንትን ከዚህ ላይ መጣለ በጣም እንዳይሰለቻችሁ ይሄ ትላንትና ዛሬ ነበር ስለሆነ የህዝቡ ጭንቀት ይሄ ሰውየው ጌታቸው ሲሳሳት ወይም በጣም አሳፋሪ ነገር ሲሆን ህዝቡ እንዴት እንደሚደነግጥ ተመልከቱ። ያው አይታችኋል። በተለይ ፋሻል ኤክስፕሬሽን አካባቢ ያለው ተመልከቱ እንመጣለን። That doesn't change the fact that we're friends. The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. No. I'm stating the fact. Before the genocide, yes. You mean you were friends? Yes. And after the genocide, you're friends? Just during the genocide, you weren't friends? We were fighting each other. We were at each other's yes, and thousands of people... No. I mean, let's not belittle the whole idea of this genocide, whatever. What I'm saying is... I'm not the one belittling you. You're the one who said you used to be friends with the guy you accused of being genocidal. አናሳንሰው እንጂ ብሊትል አናርገው አናሳንሰው እንጂ ጄኖሳይድ አቁን እንትኑ አናሳንሰው እንጂ ሚለው እንዴ አንተ እኮ ነህ እኮ የምታሳንሰው እንጂ እኔ እኮ አይደለም። አሁን ወደ ፋክቶችን ብዙ ስለሰለቻችሁ እኔ ብሬክ ዳውን ላርግላችሁ። አብይ ካደረገው በላይ የጌታቸው ረዳ ክህደት፣ የጌታቸው ረዳ ጭከና፣ የጌታቸው ረዳ ክፋት የትግራይን ህዝብ ምን ያህል ሊጎዳው እንደሚችል I can imagine. ይብላኝ ለትግራይ ህዝብ፣ ይብላኝ አፈር ለበላው ወጣት፣ ይብላኝ በወጣትነቱ አፈር ውስጥ ላረጀው ምሁር፣ ይብላኝ ያለ ቀባሪ ለቀረው በየመንገዱ ለወደቀው ለትግራይ ወጣት፣ ይብላኝ ለዛች እናት ልጆቿን ቀብራ ባዶ እጇን ለቀረችው እናት፣ ይብላኝ አካላቶቹን ላጡት ለትግራይ ወጣት፣ ለትግራይ ሴቶች፣ ለትግራይ መሪዎች ክህደትን በቃ ሰው ለመጥራት ክህደት ለመጥራት ሲል ጌታቸው እያለ ነው የሚጠራው። የክህደትን ከፍታዋን በጌታቸው ረዳ ተገልጣየናት። የጭከናን፣ የአድርባይነትን፣ የሆዳምነትን፣ የአታላይነትን፣ የውሸታምነትን ከፍታዋን በጌታቸው ረዳ አየናት። የአጭበርባሪነትን ከፍታዋን፣ የወንጀልን ከፍታዋን በጌታቸው ረዳ አየናት። ከአብይ አህመድ ይልቅ የትግራይን ህዝብ የጎዳውና የበደለው ጌታቸው ረዳ ከአይሮፕላን ያለ ፓራሹት ራሱን የከሰከሰው አልጀዚራ ላይ ባደረገው ኢንተርቪው ከአይሮፕላን ከዋቴቨር ጫማ ከፍታ በላይ ከደመናት ሁሉ ከፍ ብሎ ከሚሄደው አይሮፕላን ያለ ፓራሹት ራሱን የከሰከሰው he did not expect this to happen to him. He did not expect እንደዚህ ያለ ኢንተርቪው ይገጥመኛል ብሎ አላሰበም። እንደዚህ ያለ ቻሌንጅ ይጠብቀኛል ብሎ አላሰበም። አሁን ግን ጌታቸው he lost it.
ይብላኝለት ለደገፉት፣ ይብላኝለት በሞኝነት ለሚከተሉት፣ ይብላኝላቸው። እኔ ግን እጆቼን ታጥቤ ከደሙ ነፃ ነኝ። ለዚህ ነው ጌታቸውን የተቃወምኩት። This is why I oppose this guy from the start. ለዚህ ነው ጌታቸው የሚባለውን ወጥቼ ቻሌንጅ ያደረኩት። ለዚህ ነው ጌታቸው ረዳን እስከ ጥግ ድረስ ሄጄ የተሟገትኩት። ምክንያቱም የአብይ አህመድን ጄኖሳይድ ሲያጸዳ ስላየሁት፣ የአብይ አህመድን ወንጀል ሲያጸዳ ስለተመለከትኩት። ቅድም እንዳልኩት አውራምባ የሚባል ዳዊት የሚባል ሰው ጋር ሄጄ እሱ ጌታቸው ረዳ የአብይ አህመድ ትልቁ ላጲስ ነው፣ የአብይ አህመድን ወንጀል እያጸዳለት ነው ብዬ ተናገርኩት። ትልቁ ላጲስ ጌታቸው ረዳ ነው። እርግጠኛ ነኝ አልጀዚራ ላይ ተናገር ያለ አብይ ነው። ሊያዋርድህ እንድትዋረድ አብይ ይጫወትበታል። አሁን ይጫወት አንድ የበሻሻ ዱርዬ ይጫወትባል። በቅጡ እንዳንተ እንዳልከው ክፍል ያልተማረ ሎየር ነኝ ብለህ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪ ነኝ የምትለው እንዳንተ እንደ ውሻ እዛ ሂድ እዛ ትሄድ እያለ ይጫወትባል። ሊያዋርድህ እኮ ነው ደግሞ ሊያዋርድህ። መዲ ሐሰን ጋር እንዴት ትመጣለህ? አልጀዚራ ሄድ ቱ ሄድ መዲ ሐሰን አንተን አይደለም ሌላ ስንቱን አይደል እንዴ እንትን የሚልልህ እንዳንተ የተሸጠ ሰው። እኔ እስቲ ቪዲዮን አብይ አህመድ በትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብለው እንደማይናገሩ አቶ ጌታቸው ረዳ ገለጹ። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አማካሪ ጌታቸው ረዳ አብይ የቅርብ ጓደኛዬ ነው፣ እርሱ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብሎ ነጥሎ መናገርም ተገቢ አይደለም ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን የትግራይ ህዝብ ሊያጠፋ የኤርትራና የአማራ ተስፋፊ ልሂቃንን ይዞ ዘምቷል። እርሱ የፖለቲካ ድንክ ነው፣ ኢትዮጵያ ላይ የበቀለ አረም ነው፣ የትግራይ ህዝብ ላይ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ወዘተ የሚሉ ንግግሮችን ሲናገሩ የሚታወሱት ጌታቸው ረዳም አሁን አለቃቸውን ጓደኛዬ ነው ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብሎ ነጥሎ መናገርም ልክ አይደለም ሲሉ ተደምጧል። አቶ ጌታቸው ረዳ ከአልጀዚራው ፕሮግራም አዘጋጅ መህዲ ሐሰን ጋር በነበራቸው ቆይታም ስለ ትግራይ ጦርነትና የዘር ማጥፋት ወንጀሎቹ ሲናገሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ደግሞ በብዙ ሲከላከሉ ተሰምቷል። ከዚህ ጋር በተገናኘ የተጋነኑ ገለጻዎች እንደነበሩም ጠቁሟል። You said Abiy Ahmed, and I'm quoting you, perfected genocide into an art form. Do you stand by those genocide accusations or have you walked them back? በጦርነቱ ወቅት አብይ አህመድ ጄኖሳይድ ፈጽሟል በሚል ሲናገሩ ነበር። ያቋሙ አሁን ከርሶ ጋር አለ? Whatever the superlatives there, I know all kinds of crimes were committed in Tigray. አጋንኝ የገለጽኩት ነገር እንዳለ ሆኖ ሁሉም አይነት ወንጀሎች በትግራይ ተፈጽመዋል። Did Abiy Ahmed carry out a genocide? አብይ አህመድ ጄኖሳይዱን ፈጽመውታል ወይ? I will tell you this as a lawyer, I cannot say who did this and that, but the crime was committed in Tigray. ይህንን የምነግርህ እንደ ህግ ባለሙያ ነው። ይህንን ወይም ያንን የፈጸመው እከሌ ነው ልልህ አልችልም። You're a lawyer? Yeah. Were you not a lawyer in 2021 when you said Abiy Ahmed has carried out a genocidal campaign? Yeah, I was a lawyer. Were you not a lawyer when you said Abiy committed genocide on the people of Tigray? በ2013 አብይ አህመድ ጄኖሳይድ ፈጽሟል ብለው ሲናገሩ ያኔ የህግ ባለሙያ አልነበሩም እንዴ? ያኔ እኮ አብይ አህመድ ጄኖሳይድ በትግራይ ህዝብ ላይ ፈጽሟል ሲሉን ነበር። I was a lawyer and I was in the heat of a conflict that was claiming the lives of hundreds of thousands of people. ያኔም የህግ ባለሙያ ነኝ፣ ግን በተጋጋለና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በሚሞቱበት ጦርነት ላይ ነበርኩ። Was it a genocide or not? ስለዚህ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል አልተፈጸመም? I believe genocide has been committed in Tigray. በትግራይ ውስጥ ጄኖሳይድ ተፈጽሟል ብዬ አምናለሁ። By Abiy Ahmed? በአብይ አህመድ? Well, I have to be responsible for my words now. አሁን ለምናገራቸው ቃላት መጠንቀቅ አለብኝ። So you weren't responsible? ከዚህ በፊት የማይጠነቀቁ ነበሩ ማለት ነው? I am ready to stand by my position that genocide has been committed. አሁንም በአቋሜ ለመገኘት ዝግጁ ነኝ። Genocide has been committed. I'm confused. Just to clarify for the audience watching, you still believe it was a genocide, yes, but you're not willing to say he did the genocide. ቆይ አልገባኝም። ለተመልካቾች ግልጽ ያርጉላቸው። ጄኖሳይዱ እንደተፈጸመ ያምናሉ፣ ግን አብይ ፈጽመው ብለው ለመናገር አይፈልጉም። ይሄንን እያሉ ነው ያሉት? Yes. አዎ
It was a genocide that just happened by itself. ታዲያ ጄኖሳይዱ ዝም ብሎ በራሱ ጊዜ ተፈጠረንም? No, there were so many actors involved. አይደለም። በጦርነቱ እኮ በርካታ ተዋናያን ነበሩ። Was he one of them? እኮ አብይ አንዱ ነው። Well, the war on Tigray was led by Prime Minister Abiy Ahmed himself. በትግራይ የተካሄደውን ጦርነት የመራው እኮ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ነው እሱማ። So he led the genocide. ስለዚህ ጄኖሳይዱን መርቶታል። I mean, we don't have to be that specific. በዚህ ደረጃ ነጥለን መጥራት አያስፈልገንም። We do. He led the war. That's why we invited you here to find out. መጥራት አለበት እንጂ እርስዎን የጠራሁት እኮ ለዚህ ነው። I will give him the opportunity to defend himself in public, in court. Okay. What I'm saying is all kinds of crimes. You mentioned Crimes, ethnic cleansing, genocide were committed. As a matter of fact, he was a very close friend even before he got elected. So ራሱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ራሱን በፍርድ ቤትም ሆነ በአደባባይ የመከላከል መብቱን ተውለታለሁ። ሲጀመር እኮ አብይ ጓደኛዬ ነው። ገና ጠቅላይ ሚኒስትር ሳይሆን በፊት ጀምሮ ጥብቅ ጓደኛዬ ነው። what he said, ማን ነው የቅርብ ጓደኛ? Abiy was my close friend. አብይ የቅርብ ጓደኛዬ ነበር። you hated him. You said he was a genocidal warmonger, imperialist. ስትጠራው አልነበረም እንዴ? የጄኖሳይድ ወንጀለኛ፣ ጦረኛ፣ ኢምፔሪያሊስት ስትለው አልነበረም እንዴ? Yeah, but We had friends you had. that doesn't change the fact that we're friends. አዎ ያኮ ጓደኛ ነበርን የሚለውን እውነት አይቀይረውም። The fact that he's a genocidal warmonger didn't change the fact that you were friends. የሆኑ ግራ አጋቢ ጓደኛሞች ናችሁ። No. I'm stating the fact. Before the genocide, you mean you were friends? Yes. ከጄኖሳይዱ በፊት ነው ጓደኛ ነበርን እያሉ ያሉት? Friends. Yes. አዎ And after the genocide, you're friends. Just during the genocide, you weren't friends. ከጄኖሳይዱ በኋላም ጓደኛ ናችሁ፣ ከጄኖሳይዱም በፊት ጓደኛ ናችሁ እና በጄኖሳይዱ ወቅት ግን ጓደኛ አይደላችሁም? Fighting each other. እርስ በርስ እየተዋጋን ነበር። Let's not belittle the whole idea of this genocide, whatever. ይህንን የጄኖሳይድ ጉዳይ ባናሳንሰው ነው የሚሻለው። I'm not the one belittling you. You're the one who said you used to be friends with the guy you accused of being genocidal. እኔ አይደለሁም እያንኳሰስኩና እያሳነስኩት ያለሁት። እርስዎ ኖት ጄኖሳይድ ፈጽሟል ሲሉት ከነበረው ሰው ጋር የቅርብ ጓደኛሞች ነን እያሉኝ አሉት።